Tribunal Constitucional Wasim siten wasimanta kadete amparo hatipay mañakusqanta manam hispinchu nikun. Paytas urhurusqaku nisyu sasachakuykunata ruwasqanrayku. Chanin hatipay hinallataq derechokunata amachay umanchasqanchikpa derecho harkay kaqtas kamachinmanku. Llamkaykuna ukupi sapan jurídica runapaqpas utaq estadupaq llamkaq wasikunapaqpas kaptin. Juan Marcos Quispe Inca runata marakirusqaku hatun yachaywasi Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval siten sutiyuqmanta. Hinaspa manaña Marina de Guerra del Perú nisqaman yaykunanpaq. Kamaykachisqaku kadete kimsa wata yachasqanpi kay watapis iskay patata huchaparukusqa. Chay aysarachikusqa hinallataq tawapataytañas kaynata mana allinkunata ruwan yachasqan watakuna pachapi. Sentencia 746 Yupaypim, expediente 00399-2019 PATC Yupay Ukupim, manas usuchisqakuchu, harkakunanpaq hinallataq umanchasqanta, sayachinanpaq derechuntaqa. Kay denuncia churaq runatas suwillasqaku, mana allin ruwasqanmanta, hinaspas ley nisqanman hina, kutichikunanpaq amachakuyninta suyasqaku. Chaynallataq manas mañakusqachu rimariyta nitaq kay atipasqan diligencia nisqa ukupi imayna takyachiytapas.